Şöp qanchadan bo'ldi? Satuv bo'ptir. Şöp qancha oldu? Satuv bo'ptir. Qanchadan bo'ldi şöp? 185 dan alınıptır. Qanchadan bo'ldi şöp? Ha, sizniki az so'radim, satuv bo'ldi bu. Şöp qanchadan bo'ldi? Şöp aytqisi kelgan yo'q, tuğanlar. Şöp qancha oldu? 44 ga alınıptır. Qancha oldu şöp? Satuv bo'ptir. Şöp qancha oldu? Şöp qancha oldu? Satuv bo'ptir. Ha, jana azroqda aytdingiz. Qanchadan bo'ldi aka? Qancha? 49 dan alınıptır. Şöp qanchadan bo'ldi? 159 mingga alınıptır tuğanlar. Şöp qancha oldu? 150 mingga alınıptır. Şöp qanchadan bo'ldi? 175 ga alınıptır, 175 mingga. Şöp qancha oldu? Satuv bo'ptir. Qancha oldu tuğan? Satuv bo'ptir. Aka qancha oldu? 118. 118 ga alınıptır. Şöp qancha oldu? Satuv bo'ptir. Qancha oldu şöp? Ayta olmay qoldi. Qancha oldu aka? Bilbeydi ekan. Şöp qanchadan bo'ldi? Satuv bo'ptir. Şöp qancha oldu? Satuv bo'ptir. Qancha oldu şöp? Satuv bo'y qolibdir. Qanchadan bo'ldi aka? 75 mingdan alınıptır. Qanchadan bo'ldi? Satuv bo'ptir. Şöp qanchadan bo'ldi? Aytqisi kelgan yo'q. Şöp qancha oldu? 169 deydi. 69 dedi. Qaysiniz? 169 dedi. 69 alıptır. Şöp qancha oldu? 122 mingga alınıptır. Qancha oldu ava? Satuv bo'ptir. Bu жақта o'xshash kerak. Babasi o'xshaydi. Şöp qancha oldu? 97 dan alınıptır. Şöp qancha oldu? Satuv bo'ptir. Şöp qanchadan bo'ldi? 124 ga alınıptır. Şöp qancha oldu? 122 ga alınıptır tuğanlar. Şöp qanchadan bo'ldi? 115 ekan, babası urg'ach ekan tuğanlar. Şöp qanchadan bo'ldi? Satuv bo'ptir. Şöp qancha oldu? 95 ga olibdir. Sizlarkichi? 85 ga olibdir. Narxisi 95, bu 85 ekan tuğanlar. Qanchadan bo'ldi? Şöp qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi bu qavar? 70 dan, ha? 70 dan bu qavarda olib chiqib ketib жатат tuğanlar. Bo'ldi aka. Qancha bosh aka bu yerda? 10 bosh ekan. Qanchadan bo'ldi? Satuv bo'ptir. Qanchadan bo'ldi aka? Satuv bo'ptir. Babasi buqa ekan. Qancha oldu şöp? 90 dan alınıptır buqa var. Qanchadan bo'ldi aka? Qancha oldu? Satuv bo'ptir. Qanchadan bo'ldi? Ha şöp. 129 dan mı? 129 dan bu qavarda olib chiqib ketib жатат tuğanlar. Şöp qanchadan bo'ldi? Bekar deydi tuğanlar. Tamasha koy ekan egesi. 98 mingdan bo'libdir. Qancha bosh? 2 bosh, he?
Şep kança oldu? Ya şep. Satып baптır. Kança oldu? Укпады туғандар. Шеп қанша oldu? Telefonмен сөйлесу укпай қалды туғандар. Шеп қанша oldu? Айтпады туғандар, же укпай қалды. Шеп қанша oldu? 110 миңге алыныптыр. Шеп қанша oldu? 36 миңден алыныптыр. Кунажындар. Шеп қанчадан болды? Уккан жоқ. Қанша oldu туған? 33 алыптыр. Қанчадан болды? Я. 100 қылыптыр, бербептір, а? 100-дан қылған екен, бербеген екен туғандар. Шеп қанчадан болды? Я. 90-дан алыныптыр, бұқалар туғандар. Қанша oldu шеп? Айтқысы келген жоқ. Шеп қанша oldu торпоқ? Сатып баптыр. Қанчадан болды? Ұққан жоқ туғандар, аяғандай шашы ұшып кетті. Қанчадан болды? 70-ке алыныптыр, нарқы чоң. Қанша oldu ұқам? Қанша oldu тақсыр? 71-ге алыныптыр. Шеп қанша oldu? Шеп. Ұққан жоқ туғандар, ұқпай адады. Қанша oldu шеп? Ұқпады. Қанша oldu ұқам? Сатып баптыр. Шеп қанша oldu? Сатып баптыр. Қанша oldu әке? 125-ке алыныптыр. Қанчадан болды әке торпоқтар? 60-тан алыныптыр туғандар. Торпоқтар. Кунажын торпоқтар екен. Қанша oldu әке? 60 жарым. Шеп қанша oldu? Я. Айтқан жоқ туғандар, бұл чоңы. Қанша oldu әке? Айтқысы келген жоқ. Қанчадан болды әке? Сатылбады дейді. 94-тен алыныптыр туғандар. Ада шуғы алыптын, жанағында 94-тен алынған екен туғандар, оны әке. Қанчадан болды әке? Шеп, қанчадан болды? 160 деп аттыр, сатылып аптыр туғандар. Қанчадан болды? Қанча болды? 75? Білбейм. Қанчадан болды әке? 93-ке алыныптыр. Қанча oldu әке, сіздікі бұқа? Білбейді екен туғандар. Шеп, қанча oldu? 102? 102 миңге алыныптыр туғандар. Қанчадан болды әке? 110-дан алыныптыр туғандар. Кунажындар екен. Қанчадан болды әке? 46-39-дан алыныптыр. Кунажындар екен. Шеп, қанча oldu? 90-дан алыныптыр. 90-ға ене бала алыныптыр туғандар. Шеп, қанча oldu? Бұқа. Білбейді екен бұл. Жанағын баласын көрбей қалдым, ұрғачы еркек екенін байқабай қалдым туғандар. Тұра жағынан ішінестер, нар жағына өте алғандығына байланышты. Қанчадан болды әке? 65-тен алыныптыр. Сіздікі әке? 91-ге алыптыр мұны. Қанша екен шеп бұл? Қанша oldu? 74-ке алыныптыр. Шеп, сіздікі қанша oldu? 310? 110-ға алыныптыр, ене бала. Баласы ұрғачы екен туғандар.